Hello, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So ito magbalik ni sa kita di maghinang video. Ang video natin ko ito part 4 niyo. Part 4 ni kita pag-uus ni kita isa, dua, telo, at 2 to 4 ni kita. Ayan, sa inyo dukaam kemon me kasana all kulo. Aywa, okay, magsuko si kam. Insyaallah tulay-tulay kita di maghinang kita di video dambuwa-dambuwa dasa ka amlo nguji siya ako bigay gana talento gana kontento so ga sinulay-sulayan dinambuwa-dambuwa ito penisip kita di tao nin masayan ko na pinainlay untuk kanten bin ko ito NM letter iya Ubus Limungku Lord Philippines. Okay, paham saya. Nah, saya lo kone binalik-balik ni Hadja may bantuk videohin. Dasa kay patantabi mag-like, mag-share, duk mag-follow. Duk sisine-sine mania YouTube nyen bang makajari din subscribe mag-subscribe sa kaam si YouTube te duk kita bi si pasongan nambahi magkalan luganin kita bi may lola-lola ni ano hadja suga duk ni hadja ni paglola-lolaan ko bi si kita bi may suko ni hadja kabaelyo ni alam-alamihan ko bi niya si ama ko wag kisi si ka amang tagite komen din sin na kumanaman si Kam pagyan makasaysay ito untuk ang kanilisap kanyang letter iya katanin ko yung sa Kam gyan ako mag-live pagyan duk na gay niya Pilipinasin pagyan siya makakita live bang video sa inin share de atau kan gyan ipayaman de gana ro problema ni at least makauntok siya duk ni hadja kita makahinang video makahinang content kita bi duk ni hadja pasong may paglola-lola 10 minit sayan depin kung sayan nasa kay patanta bi mag-share kita bi sayan bilang tabang si Kam magsuko ni hadja si may support bin parangan kasana ang kini dasa kamyo mo si ako sini untuk anten bin mura do happy sa pigge gay hadja tatuon di pigge gete sebbi okay maksud